Igicamunsi cyiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko mukomeza kugera munogerwa n'aya makuru aho muri hose mu bice bitandukanye. Abari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari, hari abadukurikira mu gihugu cy'u Burundi, muri Tanzania, Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Namwe dukurikiye muri hakurya y'amazi magari mu bihugu nk'Ububiligi, Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu nka Canada, mwese ndakomeza kugera mbifuriza ibihe byiza. Hanyuma rero ikaze muri aya makuru kandi mbabwira ngo mwebwe mwamaze gukora subscribe ndabashimira cyane, abatari mwabikora mushobora kugura mu kuboko k'uryanditse ijambo subscribe cyangwa s'abonner kwa koresha ururimi rw'igifaransa mugakanda no kuzogera kugira ngo mujye mukomeza kwa natwe muri gahunda z'amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu. Hanyuma rero reka tuganire kuri aya makuru, turaza guhera mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Urugeba umunyarwanda aragize ati agapfa kaburiwe ni impongo. Agapfa kaburiwe ni impongo. Ati kubera iki rero aya makuru? Murabizi ko mu minsi yatambutse igihugu cya Uganda biciye kuri Perezida Kaguta Museveni ndetse na Perezida Dr William Samoei Ruto w'igihugu cya Kenya baherutse kuburira uwitwa General Neva ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi, baravuga ati nyaboneka nutera igihugu cy'u Rwanda iminsi 3 yonyine ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zaba zamaze gufata umujyi wa Bujumbura. Nyuma yaho Burundi bwamaze iminsi bukusanya ibikoresho n'intwaro nyinshi cyane zitandukanye bavugaga ko bazifashisha mu gutera igihugu cy'u Rwanda, ndetse bikanavuga ko izo ntwaro nyinshi zaturukaga mu gihugu cy'Ububiligi. Ndetse mwagiye mubona amagambo menshi ya Edouard Bizimana, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi, yibasira igihugu cy'u Rwanda, yibasira ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ariko mbibutsa ko Burundi murabizi ko nabwo buri mu ntambara muri Burasirazuba bwa Congo buri gufashamo FARDC, aho ifatanyije na FDLR ndetse na bandi n'ibindi mitwe y'iterabwoba bitandukanye bahanganamo n'umutwe wa 23 bivuga yuko ufashwa na leta y'u Rwanda. Berega ariko u Rwanda rwakomeje kugenda rurakana, ahubwo u Rwanda rwo rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko ifasha umutwe wa FDLR ndetse bikanifatanya mu bikorwa byose bahanganyemo n'umutwe wa 23. Ni birego leta ya Kongo nayo ihakana ikavuga ko umutwe wa FDLR utakibaho. Hanyuma rero Uburundi rero bugize gutya, uwitwa ambasaderi wabwo mu gihugu cy'Ububiligi aza gutangaza amagambo akomeye cyane, avuga ati gutera igihugu cy'u Rwanda, ati Burundi buramutse buteye igihugu cy'u Rwanda ntabwo bwabugize nabi. U Rwanda rumaze gusubiza leta ya Gitega cyangwa se rumaze gusubiza igihugu cy'u Burundi mu itangazo rikomeye cyane maze gushyirwa ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda. Mbabwira yuko abarundi bamaze gutitira, aho bari hose batitiye, bagize ubwoba, baravuga bati gushotora igihugu cy'u Rwanda ati ni ibintu bikomeye. Reka tubaze tuhere ku makuru yacu buryo bw'incamake tubone ko hita tugaruka kuri iyo nkuru. Reka mbabwire ko Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda imaze gutangaza mu kanya gato gashize ko muri iki gihugu habonetse abandi barwayi 2 ba Ebola. Muri rusange ababonetse bakaba bageze kuri 7. Itangazo ryasohotse kuri 25 Gicurasi 2026 rivuga ko 2 babonetse ari abanya-Uganda bakorera mu ivuriro ryigenga riri mu mujyi wa Kampala, bajyanywe mu kigo cyihariye kiri kuvurirwamo abandi iki cyorezo. Iyi minisiteri kandi yasobanuye ko hari gukorwa urutonde rw'abahuye n'aba bantu kugira ngo bakurikiranirwe hafi, kuko bikekwa ko bamwe muri bo bashobora kuba barandujwe iki cyorezo. Ebola rero yinjijwe muri Uganda n'umuntu waturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agiye kwivuriza i Kampala. Uyu munyekongo yapfiriye mu bitaro bya Kibuli Muslim Hospital. Umurwayi wa kabiri kandi wanduye Ebola wagaragaye i Kampala nawe ni umunyekongo, yitaweho n'abaganga akira ibimenyetso by'icyorezo. Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko ari hafi gusezererwa n'ibitaro. Tariki 23 Gicurasi minisiteri kandi yatangaje ko habonetse abandi barwayi ba Ebola 3 barimo umushoferi w'umunya-Uganda watwaye uwishwe n'iki cyorezo, umuganga wamuvuye ndetse n'undi munyekongo. Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yasabye abaturage bafite ibimenyetso by'icyorezo birimo kandi kuribwa mu nda, kuruka umuriro mwinshi no kuva amaraso ko bajya ku mavuriro kugira ngo bakurikiranwe. Abanya-Uganda bamenyeshejwe ko kwivuza kare kandi byongera amahirwe yo kuticwa n'iki cyorezo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza tariki 23 Gicurasi hari hamaze kandi kuboneka abantu 904 bikekwa ko banduye Ebola, barimo 101 byemejwe ko banduye. Hari abantu 220 kandi bikekwa ko bishwe nacyo, no kuvuga iki cyorezo. Hanyuma rero reka dukomeze turabana n'amakuru duce muri Burasirazuba bwa Kongo. Mabwire ko FDLR yiciye abaturage 10 muri Masisi ndetse na Walikale.
ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba FDLR bari kumwe na Wazalendo biciye muri teritwari ya Masisi na Walikale abaturage bagera ku 10. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko iki gitero kandi cyagabwe mu gace ka Malemo ndetse na Kalembe ku rugabano rwa Masisi na Walikale mu ijoro ryo ku itariki 24 Gicurasi 2026. Lawrence Kanyuka yagize ati muri Malemo bishe abasivili 3 bakomeretsa 6 banashimuta umuyobozi waho, ubu kugeza uyu munsi ibyamubayeho ntibiramenyekana. AFC M23 yatangaje ko nyuma yo kuva muri utu duce FDLR na Wazalendo muri utu duce bajyasahuye bikomeye cyane agace ka Bweru bitwara inka 11 z'abaturage ndetse n'ingurube nyinshi. Iri huriro ryatangaje ko nubwo leta ya RDC yari yaremeye gusenya FDLR ikomeje gufasha uyu mutwe w'iterabwoba w'intwaro ikanayobora kandi ibikorwa byawo ndetse n'ibya Wazalendo. Igitero cya FDLR muri Malemo na Kalembe gikurikiye ikindi cyagabwe muri centre ya Malambo muri teritwari ya Mruchuru mu gicuku cyo ku itariki ya 18 Gicurasi yica umusaza w'imyaka 77 witwaga Nzirorera Nsekuye ishimuta abandi baturage bagera kuri 2. Mbere gato rero yuko tujya kuri inkuru yacu babwira ko iyi ntambara rwose ishobora kuza kuvuka hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi bijyanye n'amagambo ambasaderi w'u Burundi yatangaje ku gihugu cy'u Rwanda ndetse u Rwanda rwo rukaba rwamaze gusubiza. Ariko reka mbaze mbabwire ko Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje ko yategetse abari mu biganiro na Iran gutihutira ibyo kugira nayo amasezerano, avuga ko buri ruhande rugomba kubanza gufata umwanya wo kwemeranya n'ibiyakubiyemo. BBC yanditse ko amasezerano yo kuganirwaho ashobora kuba arimo agahenge k'iminsi 60, gufungura inzira ya Hormuz ndetse no kongera kuganira kuri gahunda ya nuclear ya Iran. Mu butumwa Trump yashyize kuri Truth Social yavuze ko ibiganiro bigeze heza, ariko buri ruhande rugomba gufata umwanya rugasuzuma niba ibyo rushaka ari byo biri gukorwa koko. Impande zombi yaba Amerika na Iran zemeje ko ingingo nyinshi cyane ziganiriweho zikizera ko mu vuba cyane amasezerano azaba yagezweho. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ku 25 Gicurasi ubwo yari Derry yabwiye abanyamakuru ko hari ingingo zikomeye zigomba kuganirwaho kugira ngo bafungure inzira Hormuz, hanyuma kandi babone kuganira ku bijyanye no gupfuza nuclear. Amerika ivuga ko Iran itagomba gutunga intwaro za nuclear mu gihe kandi Iran nayo yemeza ko izo yitunze zigamijwe kandi gukoreshwa mu buryo bwiza bwo guteza imbere abaturage. Intambara ya Amerika na Iran yatangiye ku 28 Gicurasi Gashyantare 2026 yagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi, aho ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse cyane kubera inzira Hormuz yafunzwe yaranyuzwagamo 20% by'ikoreshwa ku isi. Gusa inkuru nziza nuko amakuru avuga yuko uyu munsi nyuma yaho ibi biganiro bivuga yuko birimo biragenda bitanga umusaruro, amakuru avuga yuko 6% byamaze kugabanyuka ku bijyanye n'ibiciro bya essence. Reka rero tujye kuri inkuru nk'uko nababwiye kuri igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri rusange bakomeje guterana amagambo mu buryo bukomeye cyane. Nduhungirehe akaba asanga amagambo y'umudiplomate w'u Burundi wateguje ibitero ku Rwanda atarayo kurebera. Ministre w'ububanyi n'amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko amagambo yavuzwe na Ambassadeur w'u Burundi mu Bubiligi Terence Ntahiraja yo gushyigikira abagambiriye gutera u Rwanda ateje impungenge zikomeye. Yabigarutseho ku 24 Gicurasi 2026 akomoza ku magambo yavuzwe na Ambassadeur Ntahiraja wahaye ishingiro ibitero avuga ko bigomba kandi kugabwa ku Rwanda. Mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru, Ambassadeur Ntahiraja yagaragaje ko ntacyo gutera u Rwanda byimutwaye. Ni nyuma y'iminsi hari amakuru avuga ko Burundi bwaba buyoboye umugambi wo gutera u Rwanda rufatanyije n'abarimo FDLR. Ubwo umunyamakuru kandi bazaga Ntahiraja ibijyanye nuko u Burundi kandi bukorana bya hafi n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, undi yarabisetse cyane agaragaza ko biramutse binabaye nta kibazo cyaba kirimo. Ati kumva ko u Rwanda rwaterwa n'abarwiyama kuri izo ngorane ati ruri guteza mu karere hari igitangaza cyangwa se cyaba kirimo. Uyu mudiplomate yavuze ko hari abanyarwanda bahunze mu 1996 agaragaza ko ngo batazareka guharanira igihugu cyabo kugeza ku iherezo. Yavuze ibi yirengagije ko stati y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze kuva mu mwaka w'1959 kugeza mu mwaka w'1998 yarangiye ku itariki ya 31 Ukuboza 2017. Mu buryo buziguye bumvaga ko abo yitaga impunzi ari abajenosideri bahunze ubutabera bakisuganya ngo bazagaruke guhirika ubuyobozi buriho. Ati abanyarwanda ku bibi byinshi byakozwe na leta yabo ati bakwitegura ko bashobora kandi guterwa n'abo birukanye b'abanyarwanda.
Abinyujije kuri X, Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ayo magambo akwiye kwibazwaho cyane ko yavuzwe mu diplomate uzi neza amahame aranga diplomasi. Uriya mu ambasaderi w'u Burundi ati mu bwami bw'Ububiligi nubwo asobanukiwe amahame agenga diplomasi ariyemeza ntacyo yikanga, akavuga ariya magambo rutwitsi yibasira igihugu cy'ituranyi izeza gufasha mu gitero umutwe w'abajenosideri wa FDLR wagaba ku Rwanda agomba kwibazwaho cyane. Imigambi yo gutera u Rwanda ivugwa n'abayobozi b'u Burundi si mishya, kuko muri Mutarama 2024 Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugiye Kinshasa ko azafasha urubyiruko rw'Abanyarwanda bashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Aya ni amagambo leta y'u Burundi y'u Rwanda yamaganiye kure igaragaza ko ari ubushotoranyi bukomeye. Qu'un ambassadeur burundais accrédité au Royaume de Belgique se permette, malgré l'éthique diplomatique dont il est bien conscient, de faire impunément une telle déclaration incendiaire contre un État voisin, promettait de soutenir une attaque de génocidaires FDLR contre le Rwanda. Mu by'ukuri mu magambo umuntu agerekeje nk'ushyira mu rurimi rw'ikinyarwanda yabati nka ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi ati mu bwami bw'Ububiligi ati uzi neza amahame ya diplomasi muri rusange, ati yiyemeza gushyigikira umutwe wose cyangwa se abantu bose bashaka kuba batera igihugu cy'u Rwanda, akaba rero gutera igihugu gituranye n'ibyo yavugaga ati impunément une telle déclaration incendiaire contre un État voisin, ati kurwanya igihugu gituranye muri rusange. Akaba rero n'abandi bagize icyo babivugaho, abitwa Silas Ndikumana interrogé si la volonté du Burundi d'attaquer le Rwanda voisin, l'ambassadeur burundais en Belgique Ntahiraja Terence n'a pas mâché ses mots. Traduction d'une partie de ses propos appelé il sembla à ceux qui accusent à l'air mettant en garde mais sinon n'abandi batandukanye bagize icyo bagera bivugaho. Ariko kandi icyo twavuga nuko inshuro nyinshi cyane u Rwanda rwagaragaje ko Burundi budakwiye gukorana FDLR y'abajenosideri cyane ko ifite umugambi wo kurungabanya ubufatanye rero bw'abarundi na FDLR, kandi ntabwo bwagarutsweho n'u Rwanda gusa kuko bunagaragazwa muri raporo y'iperereza impuguke z'umuryango w'abibumbye zakoreye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zagaragaje ko byifatanya mu kurwanya umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Duhinduye ingingo rero ku bijyanye n'aya makuru mbabwire ko muri rusange rero ubufatanye bw'abarundi ndetse na FDLR kandi ntabwo bwagarutsweho n'u Rwanda gusa kuko bunagaragazwa muri raporo iperereza impuguke z'umuryango w'abibumbye zakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zagaragaje ko byifatanya mu kurwanya umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka rero mpindura ingingo mbabwire ko kandi mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri aya masaha nuko Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yakiriye abaganga b'Abanyarwanda bari kwiga muri Ethiopia. Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed akaba yatangaje ko yahuye n'abaganga 128 b'Abanyarwanda bari mu iki gihugu rero ku mpamvu uza amasomo. Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yahuye n'aba Banyarwanda ku mugoroba ku cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026. Abinyujije kuri X, Abiy Ahmed yagize ati uyu mugoroba nasangiye n'abaganga 128 b'Abanyarwanda bari mu mahugurwa yo kuba inzobere hano muri Ethiopia hamwe na bagenzi babo 400 bavuye hirya no hino muri Afurika. Yakomeje avuga ko ni bamwe mu bagize umuryango mugari w'abaganga b'Abanyafurika biyemeje kandi gushaka kumenya urwego rw'ubuvuzi azaza aho umugabane wacu akeneye cyane, binyuze mu gusangira ubumenyi n'intego twese hamwe dukomeje kandi kubaka Afurika ifite ubuzima bwiza. Muri gahunda rero aba baganga b'Abanyarwanda bari baherekejwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia yitwa Ambasaderi Charles Karamba. Ambasade y'u Rwanda muri Ethiopia yatangaje ko ibyabaye kandi ari ikimenyetso cy'umubano ukomeye n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Yakomeje igaragaza ko iyi gahunda kandi abanyarwanda barimo izafasha gukuba kane abari mu rwego rw'ubuzima mu myaka 4 nk'uko u Rwanda kandi rwabyemeje. Iri tsinda ry'abaganga Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed yakiriye ryageze muri Ethiopia muri Mata 2026 bari kwiga amasomo azabafasha kandi kuba inzobere mu buvuzi butandukanye. Iri tsinda rya gatatu ry'abanyarwanda rigiye kandi muri iki gihugu muri gahunda. Ubuvuzi ni rumwe mu nzego u Rwanda kandi rukoranamo na cyane na Ethiopia, ndetse mu gihugu hari umubare kandi muri cyaro abaganga bakomoka muri Ethiopia. Muri 2022 nibwo kandi ibihugu byombi byatangiye kugenzura amahirwe atandukanye byakoranamo mu rwego rw'ubuzima. U Rwanda na Ethiopia bisanzwe bifitanye umubano n'imikoranire bihamye mu nzego zirimo ubuhinzi, ubucuruzi, uburezi n'izindi.
Ibyo bihugu kandi bikaba bisanzwe bikorana bya hafi mu bijyanye no guhererekanya ubumenyi mu bya gisirikare binyuze mu mahugurwa n'imyitozo ya gisirikare. Yes, ikaba rero ibindi nababwira nk'uko nabivuzeho gato mu buryo bw'incamake, icyizere cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi na Iran bishobora kumvikana ku guhagarika intambara burundu cyatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigabanukaho 6%. Amakuru taje dukesha ibiro n'amakuru by'Abongereza Reuters agaragaza ko igiciro cy'akagunguru ka peteroli kagabanutseho amadolari 5 ndetse n'ibice 85 by'amadolari bingana na 5.7% kikagera rero kuri 90 ku madolari 97.39 by'amadolari. Igiciro cy'akagunguru ka peteroli kandi cukurwa muri Texas izwi nka US West Texas Intermediate cyo cyagabanutseho rero 6% kigera kuri madolari 90.85 by'amadolari. Iki rero nicyo giciro kandi gito kibayeho kibikomoka kuri peteroli kuva ku itariki ya 7 Gicurasi 2026. Kumanuka kw'ibiciro kwabayeho nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ibyinshi byamaze kumvikanwa hagati y'ibihugu cye na Iran hagamijwe kurangiza kandi intambara ndetse no gufungura umuhora wa Hormuz. Nubwo bimeze gutyo, hari izindi ngingo kandi Amerika ivuga ko itarumvikanaho na Iran, ndetse ku cyumweru Trump yavuze ko nta cyihutisha igihugu cye mu bijyanye no kugirana amasezerano na Iran. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran biri gukora ku masezerano ashobora kandi kurangiza intambara burundu. Nta ruhande ruratangaza ibyakubiyemo, gusa impande zombi zivuga ko ageze kure. CNN yatangaje ko zimwe mu ngingo kandi z'ingenzi zishobora kandi kuba ziri muri amasezerano harimo izijyanye no gufungura umuhora wa Hormuz, ariko Iran ko ikifuza ko izakomeza kandi kugenzura ibikorwa byarwo. Iran kandi isaba ko Amerika ihagarika ibikorwa byo gufunga ibyambu byayo. Ku rundi ruhande ariko Amerika yifuza ko Iran ihagarika umugambi wo gukora intwaro za nuclear. Kandi Iran isaba nuko ikindi Iran irasaba nuko imitungo yayo irimo n'amafaranga yafatiwe na banki mpuzamahanga irekurwa. Kugeza ubu rero imirwano ihanganisha impande zombi isa n'iyacogoye nyuma y'aho Trump afashe icyemezo cyo kudasubukura ibitero, nubwo igihe cy'agahenge kandi kari kashyizweho cyamaze kurangira ku mpande zombi muri rusange. Hanyuma rero duciye mu gihugu cya Senegal ku mugabane wa Afurika. Aravuga inkuru y'uko perezida w'inteko ishinga amategeko ya Senegal yamaze kwegura bica amarenga ihangana rishya hagati ya Ousmane Sonko ndetse na Bassirou Diomaye Faye. El Malick Ndiaye yeguye ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko muri Senegal nyuma y'iminsi mike. Ousmane Sonko wari minisitiri w'intebe akaba n'inshuti ye yirukanwe na perezida w'iki gihugu Bassirou Diomaye Faye. Ubwegure bwa El Malick Ndiaye bwatangajwe ku cyumweru cya 24 Gicurasi 2026. Yari perezida w'inteko ya Senegal kuva mu Kuboza 2024. Amakuru dukesha France 24 avuga ko umugambi we kwegura k'uyu mugabo ugamije ko Sonko atanira kuyobora inteko ishinga amategeko, cyane ko ishyaka rya PASTEF rifitemo ubwiganze. Biteganyijwe ko 26 Gicurasi abagize inteko ishinga amategeko bazahura kugira ngo basubize Ousmane Sonko mu bagize inteko ndetse banatore perezida mushya, umwanya ushobora kandi kwegukanwa na Ousmane Sonko. Biteganyijwe ko mu gihe Sonko yatorwa kuyobora inteko ishinga amategeko havuka ihangana ryeruye hagati na perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye bahuze ari inshuti magara. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo perezida Faye yirukanye Sonko nka minisitiri w'intebe ndetse guverinoma ye ita iseswa. Ni icyemezo yafashe nyuma y'umwuka mubi wari umaze igihe kandi utumba hagati yabo. Bimwe mu byo Sonko apfa na Faye nuko amushinja kuba rero yarananiwe guhangana na ruswa ivugwa mu bakomeye muri iki gihugu, cyane cyane Macky Sall wahoze ari perezida. Sonko yifuza ko agezwa imbere y'ubutabera. Sonko kandi ashinja Faye kuba yarananiwe kwishyura amadeni Senegal ifite ndetse no kuba ataragiye ashyigikira bimwe mu byemezo yafashe muri guverinoma ariko bikanengwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Tuve kuri Bassirou Diomaye Faye ndetse na Ousmane Sonko duce muri Afurika Demokarasi ya Kongo, abwira ko Minisiteri y'Ubuzima muri iki gihugu yatangaje ko kugeza tariki 23 Gicurasi 2026 abakekwaho kwandura icyorezo cya Ebola bari bageze kuri 900 n'abandi barimo 101 byamaze kwemezwa ko bidasubirwaho ko banduye, nayo abapfuye bikaba bikekwa ko n'iki cyorezo bagera kuri 220. Iyi minisiteri yatangaje ko abapfuye barimo 88 bo muri Mongwabaru, 69 bo muri Wampala, 48 bo mu mujyi wa Bunia hose mu ntara ya Ituri. Ibi bice nibyo byagaragayemo byinshi mu bakekwa ko banduye Ebola, kuko nka Mumbaru imaze kugaragaramo abagera kuri 339 barimo 19 byemejwe ko banduye. Bunia yagaragayemo 149 barimo 24 byemejwe ko banduye. Mu gihe Rwamparayo imaze kandi kugaragaramo 228 barimo 32 byemejwe ko banduye. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru amaze kuboneka abandi bagera kuri 20 bikekwa ko banduye Ebola, barimo 7 bo mu mujyi wa Butembo, 13 muri Katwa muri teritwari ya Rubero. Bane muri ibi bice nibo kandi byamaze kwemezwa ko banduye
yanduye iki cyorezo. Ihuriro rya FC23 kandi ryatangaje ko kugeza ku itariki 24 Gicurasi 2026 umuntu umwe ari we wanduye Ebola mu mujyi wa Goma, bikaba bikekwa ko hari undi muntu umwe ushobora kuba yarayanduye iki cyorezo. FC23 yasobanuye ko mu mujyi wa Bukavu naho habonetse umuntu umwe wanduye Ebola ndetse ikaba kandi yaranamwishe. Byemejwe ko yaraherutse kandi mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Iki cyorezo cyageze ni Kampala muri Uganda, kuko Minisiteri y'Ubuzima aho yatangaje ko kugeza tariki 23 Gicurasi habonetse abarwayi bacu bagera kuri 5. Gusa nk'uko umaze kubivuga mu kanya gato kashize, abandi 2 bagaragaye barimo abanyekongo 3 bari baherutse kandi muri dosiye. Umwe yamaze gupfa, undi nta kigaragaza ibimenyetso nyuma yo guhabwa ubuvuzi. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS ryagaragaje ko ibihugu byo mu karere bifite ibyago byinshi cyane byo kwibasirwa n'iki cyorezo. Ibi rero byatumye u Rwanda kandi rukaza ingamba zo kugikumira ku mipaka yo ku butaka ndetse no ku kibuga cy'indege. Mu rwego rwo gukumira iki cyorezo, guhera tariki 22 Gicurasi nta munyamahanga uheruka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe kitarenze iminsi 30 wemerewe kwinjira mu Rwanda. Ku Banyarwanda n'abafite ibyangombwa byo gutura baherukayo bazajya kandi babanza gushyirwa mu kato. Tariki 23 Gicurasi Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yatangaje ko nta muntu wanduye Ebola uraboneka mu Rwanda, ariko ko abaturarwanda bakwiye kandi gukomeza kwitwararika kugira ngo itazahagera. Ebola iterwa na virusi yitwa Ebola. Iyo virusi iba mu mubiri w'ubwoko bumwe bw'uducurama ntidutere indwara, ariko turayikwirakwiza, yibasira kandi abantu ndetse n'inyamaswa z'inyamabere zo mu ishyamba nk'impara, isha, ingagi, inkende n'ibitera. Umuntu urwaye Ebola atangira kandi kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi hafi y'iminsi 2021 nyuma y'uko yanduye virusi yayo. Ikimenyetso cya mbere cy'umuntu urwaye Ebola ni umuriro mwinshi utagabanuka, kurwara umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, kuribwa mu ngingo, kuribwa mu nda, kuruka no kwitwa cyane kandi kenshi gusesa ibiheri ku mubiri, gutukura amaso no kuva amaraso ahantu hose hari umwenge ku mubiri. OMS igaragaza ko uwanduye Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo iri kwibasira abo mu burasirazuba bwa RDC abafite ibyago biri hagati ya 30 na 50% byo kwicwa nayo. Ntigira umuti, ariko havurwa ibimenyetso byayo kandi uwivuje kare aba afite amahirwe yo kuba yakira. Nyinshi cyane rero bikomeza kuyavugwa amakuru aba ari menshi, ariko reka dusoreze aha ngaha turaza gusubira mu makuru.